Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Kedamtang surhini raisianing kanahut keseng pondifu pastorate injur Maria Mai kedamtang theripo ni phaisir keparni anabang ke ningkani koi rapho nang choksi kedamtang theripo ni phaisir keparni difu mondolialong ruptalina sengkan talonpon ada porphai kepra chitimpen Karbianglong Presbyterian Church Synod Moderator Reverend R Lalthapuya hinpen ruptalina nong I ingpu pondo Bang Sophie Longri Pastor Reverend Laltlan Mavia Hinpen Jubilia Bel ki thank pang cheng ponalong KPCS Moderator Reverend R Lalthapuya Pastorate Chairman Mondolia Sar Howell Mili Pastorate Secretary Senior Mondolia Sar Reti Strong Harpen Danglok Kado Kavi Bain Koi Raphotum Bel Thengpon Pastorate injur Maria Mai Phi Serdi Hundi Sopi ki Japona Mayalong Pastorate Choir Rong Sopi Mondoli Choir Pharkong Apam Mondoli Choir pen danglok kapre ka Mondoli tumpen Arnam ki Roalun Jumi Parjupon Kewangta son thotli iprang anat dambom donang Philipiang ding pi ke thom la pen angdeng sukrit trokalong pen athipi KN ponaputhak KEMF Aparim Field Secretary Reverend Laljui Thanga ahin pensi me sen pen arnamalam than parjupon mo ana no jai me ko si copy paste pen kam se don china ala ko kan ko ke ko hian in kan chen chin kan khan ma son zero in min fuya ako sa ko ni ko khan no ke na ka so ko apna na ke kan ka so ko ja pan ni ma pan ni thani pare Christian la chuan ring tu la chuan ngai ok au thei la ba ma so lo chuan a hun to ani la si ke ko Christian se ana ke ka ma pan ne ke kan so ke pin amoni ko ta te apni ka se mo ye mo ni ni ngai na ni ring thei lo la si ko ma te mo ni ka te do Halapu Pastorate injur Maria Mai Chunbang Pi Si Lalchan Himi pen bangso rupchalin jubli ke talon ahut nangka chitong dun Pastorate arlo mondoli ke do an lapen Mizoram nangka chitong dun do an atumaphan kachuru pajirpon anar longri Pastor Reverend Laltlan Mavia hin pen ki Japon ke ro karchu amayalong mesen pen pajut ponsi ruptalin ke talon mesen pen pajut pon News Report KATV News Lakhain Koiratro, Dwarbagori MSC constituency ke Parlo, Kohora Penpachikoinot, Golaghat district ke Parlo, Kohora Bogori Juriadung, NH 37 adung tribal trades a hotel aklamalong Kazirong Hangpia men pen Nitomapan Heritage Fair mate Kazirong Hangpi ke plang aputhak kachithangji aphanpura KAC Tourism Department pen chenglok Arania NGO la pen kaprek NGO sotum pen chitodunsi jaimek pachun ponbom
moina Pini ni kichok along KACEM rates inghi sitame nang chetong dung si Jarmek RDP dun. আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিছে কিন্তু এই চিন্তা কৰিলেও হ'ব কিন্তু সকলোৱে মিলি জুলি এনেকাৰ অনুষ্ঠানত যদি আমি আৰু এবছৰ অহা বছৰ ভালকৈ আমি আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিতৰ পৰিষদৰ পৰা আমিও যথেষ্ট আমি এই প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিম যাতে যেন আপোনালোকৰ লগত এই সম্পৰ্কটো সকলো গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ যদি লাভৱান হয় আমি নিশ্চয় আমি এনেকাৰ ইয়াত কিছু ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছে কিয় পিছ পৰি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ লগত যোনটোৰ আমি বৰ্তমান বাৰ্তালাপ কৰি আছে ইন ফিউচাৰো আমি এইবিলাকত যদি চিন্তা কৰে নিশ্চয় আমিও মানে যি ভাবি আছে এই ভাবাবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম যে অলপ আগতে আমাৰ দাদা এজনে এই কাজিৰঙাৰ বিষয়টো মই নকলে থুলমূলটো আপোনালোকে সকল কিন্তু কাৰ্বিসকলে যদি আৰু গড় দেখিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ এই বছৰটো বহুত ভাল হ'ব খেতি কৰিলেও মানে ধানো বহুত ভাল হ'বলৈ ভাবে এইকাৰণে গড়টো লক্ষী আমাৰ কাৰণে ভগৱান কিন্তু যথেষ্ট Bangso jai meglong ong dung tourist atum pencheng loke theki dinga dumta chitong dung si my RD do jot pen talon pon bom do lapen Karbi traditional game hai hui sitame Dorbagori cases zone tum sitami ki pathu baklang dung si jai megalong alira champidon local heritage fair and TV playing tango kasi na Bangso fair ni da Kajirongha lo Kajirong Hampiamente da Bangso heritage fair long nang kung na pati alin ko te ri bendang lo ke thage pier la ben hai check ben ki semar hor bu antari long konji kada ke ni tum kar bia tum hem no pisi juple mala so Pojar lo muson si vanji malhai nakle pono kini tame baya selar mit si tame padu pono daily tum hem lo itle tame la so ha pone tum bahara chujor chudang tu ke lote muson si lambang so pat chujor chudang tu hegi mala so phane pini na anu ta jimbai bon lo la Dorbagori pen Thompson Terang report KATV news West Karbi Anglong Rongkhang Embassy constituency ke parlo doluni John Timung arong amikar bhimingti rabarabagan chirihini suse theria cheko ni phai troxiar ni komat ne pangthek thek theatum me kai pi chokajok CM Ronghang phan ke rap ka chohang pon Karbi Anglong atokano ke duara tum tami ke cholong ji phan bidi krihini claim pensi jo padap ke cholong ji phan choklem bom do Lasonsi Rongkhang constituency ke parlo John Timung arong amikar bhimingti sitami ahem arit kachilang ji phan Bangalore Hyderabad loke chongta tamun e pumathasi penang an rubber bagan claim do lapen labang so rubber bagan ningkan ke thompleng etlo sita kopai ke lang no jok pang so rubber bagan chirihini susiadim pang thek thek thia tu mekai pichoklo Lasing nona bangke bhiming te hem tu natum manghu prong pensi to koklo la selang litum non ke song porahut nang rap fek nang ji pusi bhiming ti pen KAC CM Dr Tuliram Ronghang lapen local MSc long bison bia phan chuning ri pado pondo ta bang lo ke las dak bang ni naili dun bang ke dak ke pam me block lo angki nitum bang la pu line ta la pu ekdom sari phale ta la pu ing phai chen amala si la minang chupide lo ma peni winata ciri hini ai sab ke chodet po man ciri hini ai sab minang chupide lo na CM sar ke aro MDC dak ni tum local MDC long bison ta sabak nama thai ma pu sar ho dei nama tha vek na pu sar dei
dak nitum apuling siwera sar ke ho de ho Borthol Pen, Priyanka Balmiki, KATV News. Pinya Birta Kelan Sikang Tonlo, Dumithak Mi Kardom.